inshuro 15 amusambanya ku gahato. Iterabwoba ryo kubibwira ababyeyi no gusakaza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Iyi si inkuru y'urukundo, ahubwo ni dosiye ikomeye yubakiye ku businzi, ubusambanyi n'iterabwoba, ibyaha Eric Semuhungu ashinzwa. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. N'abasore babiri batanze ibirego, umwe afite imyaka 22 y'amavuko, mu gihe undi afite imyaka 20. Aba basore bombi bashinja Semuhungu Eric kubasindisha, yarangiza akabasambanya nkaho ibyo bidahagije, akongeraho kubatera ubwoba, kabibwira ababyeyi ndetse no gusakaza amashusho yabo ku mbuga nkoranyambaga, kugeza ubwo umwe amusambanyije inshuro zirenga 15. Raporo y'abahanga yagaragaje ko umwe mu bareze Semuhungu yamwoherereje ubutumwa agira ati: kubwira mama byo urandegera iki? Nagukoze iki? Umva Eric, izo blackmailing zawe ndazirambiwe, byabaye kabiri ntibyakongera. Niba wumva wandega kuri mama ngo nongere ngaruke, genda ntaribi nzabyakira uko bije. Tukira ariko byatuganishije kukubwira bamwe mu banyarwanda bavuzweho kuba baryamana nabo bahuje ibitsina. Ku mwanya wa mbere reka tuhasange Eric Semuhungu, kuri ubu ngubu uri no mu gihome. Uyarazira gusambanya abasore ku ngufu, ariko yanasezeranye n'umunyamerika Ryan Hargrave witabye Imana mu mwaka wa 2017. Eric Semuhungu yirukanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibyaha yarakurikiranweho birimo gusindisha no gufata ku ngufu. Ibi bivuze yuko ibyaha akurikiranweho mu Rwanda yanabyirukaniwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 9 Mata uyu mwaka nibwo yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha 3, byarimo icyaha cyo gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyaha cyo gusebanya. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Jihad, amazina y'ubundi ntuzaba akiriho Supriye. Uyu yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, byavuzwe kenshi ko Jihad aryamana n'abahuje ibitsina, ariko Jihad mu bihe bitandukanye yagiye ahakana aya makuru, akavuga ko abivuga ari ukumusebya gusa. Hari n'ibiganiro yagiye akora agaragaza ko afite umugore n'umwana kugira ngo anyomoze ibimuvugwaho. Jihad kuri ubu ngubu aherutse gufungwa, ahamijwe ibyaha birimo no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi uwo Rizagwira Florier uzwi nka Yampano, ubu akaba afungiye muri gereza ya Mageragere. Ku mwanya wa gatatu reka tuhasange Moses Turahirwa. Moses Turahirwa ni umugabo washinze inzu y'imideli ya Motion. Uyu yakunze kuvugisha abantu kenshi yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, agashyira hanze amafoto yambaye ubusa buri. Amafoto Turahirwa yasangije amukurikira mu bihe bitandukanye, harimo yafashwe ubwo yari avuye muri piscine, mu gihe amafoto yamuturutse inyuma afata ifoto yambaye ubusa. Uyu byaravuzwe ko yaba aryamana n'abahuje ibitsina, ndetse yigeze no gufungwa. Itangazamakuru mpuzamahanga ryiganjemo ryo mu burasirazuba bw'isi ryasamiye hejuru y'inkuru rigaragaza ko Turahirwa Moses washinze inzu y'imideli Motion, ifungwa ryaba ryisanisha no kubabarizwa mu muryango w'abana bahuje ibitsina n'abafite ibindi byiyumviro ku mibonano mpuzabitsina bitandukanye no kubana k'umugabo n'umugore. Tariki ya 30 Werurwe uyu mwaka, urukiko rukuru rwa Kigali rwashimangiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Moses kandi iki gihano cyaje gisanga ikindi gifungo cy'umwaka umwe yagombaga gusoza muri Mata uyu mwaka. Ni icyemezo cyatangajwe gishimangira icyari cyarafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mwaka wa 2024, aho rwari rwamuhamije icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Ndacyakubwira bamwe mu baryamana bahuje ibitsina, by'umwihariko aba hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 4 reka tuhasange Mizero Nshuti Gatwa. Uyu ni umukinnyi wa filime w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga ukomoka mu Rwanda, ariko akaba afite ubwenegihugu bwa Ecosse.
yamenyekanye cyane kubera gukina mu mafilime atandukanye kandi yakunzwe cyane. Nshuti yavukiye i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ariko umuryango we waje kwimukira muri Ekose. Uyu munyarwanda umaze kubaka izina mu ruganda rwa sinema i Hollywood muri Amerika ndetse no mu Burayi, yareruye avuga ko aryamana nabo bahuje ibitsina. Uyu mukinnyi wa filime wamamaye muri Sex Education yamenyekanye kuri Netflix, yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Elle, ishami ryacyo ryo mu bwami bw'Ubwongereza. Ku rutonde rwacu ku mwanya wa 5 ari naho dusoreje, reka nkubwire ko tuhasanga Albert Ntabonibo. Uyu ni umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana. Uyu yabaye wa mbere watangaje mu 2019 karyamana nabo bahuje ibitsina. Nyuma yo kubitangaza ariko yavuze ko yahuye n'akato kenshi mu nshuti, mu muryango ndetse no mu kazi. Ntabonibo Albert yavukiye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, ariko akurira mu karere ka Gicumbi. Kugeza ubu Albert Ntabonibo akomeza kugaragara nk'umwe mu mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abaryamana nabo bahuje igitsina mu Rwanda, agashimangira ko abantu bakwiye kwemererwa no kubaho ko buri wese yavutse. Uyu yavutse ndetse anakurira mu itorero rya Pentecote ariryo ADPR, kandi yari umwe mu bagize korali mbere yo gutangira kuririmba ku giti cye. Yatangiye gusohora indirimbo ze mu 2012, ahazwi mu ndirimbo zitandukanye, ariko by'umwihariko nk'iyo yise Sogongera n'indi yise Umenipenda. Tariki ya 17 ukwezi kwa 5 2023, ubwo hizihizwaga umunsi wahariwe abaryamana bahuje ibitsina mu Rwanda, naho hazamuwe amabendera basanzwe bifashisha mu bikorwa byabo. Urugero naho ambasade y'Ububiligi mu Rwanda ibinyujije kuri Twitter yabo yashyizeho amafoto yerekana abanyamuryango ba LGBTIQ bazamura ibendera.